Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique aho u Rwanda ruherutse kohereza ingabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi, aravuga yuko ingabo z'u Rwanda zatangiye kurasa ku nyeshyamba za Al-Shabaab. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique aremeza ko ingabo z'u Rwanda zatangiye urugamba rwo guhashya inyeshyamba ziteza umutekano muke mu ntara ya Cabo Delgado, mu gihe n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC zikomeje kugera muri icyo gihugu cya Mozambique. Biravugwa ko mu mirwano yabaye kuri wa kabiri ingabo z'u Rwanda zahasa umuriro inyeshyamba zigakwira imishwaro zihungira ku mupaka ugabanya Mozambique na Tanzania, zimaze kuraswamo rero abagera kuri 30 n'abandi barakomereka. Ingabo n'abapolisi b'u Rwanda 1000 batangiye koherezwa muri Mozambique ku itariki ya 9 Nyakanga 2021 nyuma y'ubusabe bwa leta Mozambique yugarijwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke biterwa n'umutwe w'iterabwoba ushamikiye kuri leta ya Kisilamu by'umwihariko muri yo ntara ya Cabo Delgado. Iryo tsinda ry'u Rwanda rikaba rigizwe n'abasirikare babarirwa muri 700 n'abapolisi bagera kuri 300, niryo ryoherejwe muri icyo gihugu cya Mozambique kugeza ku itariki ya 11 Nyakanga riyobowe na General Major Innocent Kabandana. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano za Mozambique yemeza ko ingabo z'u Rwanda zatangiye kugera mu birindiro guhera ku wa gatanu mu masaha mu gitondo cyo ku wa kabiri, zatangiye gucunga umutekano zihereye mu gace kitwa Afungi zinjira mu ishyamba rikora ku mujyi wa Palma. Agace ka Afungi niko kubatswemo uruganda rutunganya gazi rwahagaze kubera ibikorwa by'iterabwoba by'izo nyeshyamba. Muri icyo gikorwa cyo gucunga umutekano nibwo ingabo z'u Rwanda zahuriye n'inyeshyamba mu giturage cy'ahitwa Kiyonga, hatangira kumvikana urufaya rw'amasasu aho inyeshyamba zokejwe igitutu zikerekeza ku mupaka Mozambique na Tanzania. Impuguke mu bya gisirikare iri ku rugamba yavuganye n'itangazamakuru yagize iti ubwo inyeshyamba zahungaga zerekeza ku mupaka wa Tanzania, ingabo z'u Rwanda zishemo ababarirwa muri 30 mu masaha ya nyuma ya saa sita, ngo nabwo ingabo z'u Rwanda nazo zari zigicunze umutekano w'ishyamba yegereye Afungi. Yakomeje avuga ko nubwo izo nyeshyamba zarashweho ariko nazo zagabye ibitero byinshi cyane ku baturage bo mu karere ka Muindube gaherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Cabo Delgado ndetse no mu biturage bya Nampala ndetse na Mandava. Ku wa kabiri nanone ingabo z'igihugu cya Mozambique zatabaye umupilote w'indege nto wakora impanuka ku mucanga w'inkengero z'inyanja umujyi wa Mochimboa de Praia, nawo wari warigaruriwe n'inyeshyamba guhera muri Kanama 2020. Ingabo za Mozambique zizeye ubufasha bufatika mu guhashya iyo mitwe y'inyeshyamba. Mu masaha y'umugoroba nabwo zagabye igitero simusiga ku nyeshyamba zibarizwa mu giturage cya Sabasaba giherereye mu mbibi z'umujyi wa Machimboa de Praia n'akarere ka Muindube. Kuri wa kabiri kandi ingabo za Mozambique zagabye ibitero by'imodoka by'intambara ku nyeshyamba zigaruriye icyaro cya Mitope cyo mu karere ka Machimboa de Praia. Bivuga ko hari itsinda ry'ingabo z'u Rwanda ryamaze koherezwa mu mujyi wa Nangande uherereye mu karere ka Nangande ko mu burengerazuba bwa Palma. Leta ya Mozambique yemeje ko bamwe mu bagize ingabo za SADC batangiye gusesekara i Cabo Delgado, nabo bakaba baje rero gutera ingabo mu bitugu ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Mozambique zimaze igihe ku kibuga. Bivuga ko kuwa mbere w'iki cyumweru aribwo bamwe mu basirikare ba SADC bagize umutwe wihariye Special Force boherejwe mu gace ka Pemba, umurwa mukuru wa Cabo Delgado. Ku rundi ruhande, amafoto y'indege y'intambara y'igisirikare cya Afurika y'Epfo C-130 yakwirakwijwe yayigaragazaga ihagaze ku kibuga cy'indege cya Pemba, bukaba ubufasha bukomeye cyane butanzwe mu gihe igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo kiri mu bibazo byo guhangana n'imyigaragambyo yitabajwemo abasirikare barenga 25,000. Tuve kuri inkuru dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mu mujyi wa Goma mu gihugu gituranye n'u Rwanda, akaba ari mu burengerazuba bw'u Rwanda, hatawe intwaro nyinshi cyane mu mazu y'abaturage muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hakaba hakozwe umukwabo udasanzwe mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 21 Nyakanga 2021 ukorerwa mu duce twa Bujovu na Kabutembo. Uyu mukwabo rero ukaba wakozwe n'abapolisi bafatanyije n'abasirikare, bagaragaje ko aha hantu ari indiri y'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane. Uyu mukwabo rero watangiye agana saa 10 za mu gitondo, wafashije bashinzwe umutekano kuvumbura ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare. Muri ibi bikoresho twavuga
nk'imbunda za sharijeri zazo, inkweto za gisirikare n'ingofero za gisirikare byari bibitswe n'abaturage mu buryo butemewe n'amategeko. Muri uyu mukwabu kandi hakaba hafashwe urumogi rwinshi bigaragara ko rwari rusaruwe vuba. Umubare rero w'abantu batawe muri yombi muri ibi bikorwa byakozwe ku gitekerezo cy'ubuyobozi bwa polisi n'ubw'igisirikare ku rwego rw'intara. Iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yakomeje kurangwa n'intambara nyinshi, bikaba byaba impamvu yatuma muri uyu mujyi hagaragara ibikoresho nk'ibi. Gusa hakaba hari icyizere ko gahunda yashyizweho n'umuyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiswe Etat de Siege izagabanya ibibazo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Chadema Bwana Freeman Mbowe yafashwe n'igipolisi cya Tanzania, akaba yafatanywe n'abandi banyamuryango 10 bo muri iri shyaka. Uyu muyobozi n'abarwanashyaka be bakaba bafatiwe i Mwanza aho bajyaga gutegura inama nk'uko byatangajwe muri iki gitondo na Chadema iri shyaka. Mu itangazo ryashyizwe kuri Twitter na John Murema, umuvugizi w'iri shyaka, yagize ati Freeman Mbowe yagoswe n'abapolisi bafite intwaro akigera kuri hoteli ahagana saa 8 za mu gitondo, aho yari kumwe n'abandi bayobozi b'ishyaka kandi bose bakaba bahise bafatwa. Gusa kugeza ubu nta makuru y'aho uyu muyobozi yajyanwe kandi na leta ntishaka kugaragaza aho uyu mugabo afungiwe. Uyu muyobozi wo muri Chadema akomeza agira ati twamaganye twivuye inyuma irihutazwa ry'uburenganzira bwa muntu kuko bikomeje kugaragara ko igitugu twasigiwe na nyakwigendera Perezida Magufuli kigihari cyane. Perezida ucyuye igihe muri Tanzania wavuye ku butegetsi bitewe n'urupfu rutunguranye, yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2015 yongera gutorwa mu mwaka wa 2020 yitabye Imana muri Werurwe mwaka nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Iyo perezida yitabye Imana akiri ku butegetsi ahita asimburwa n'uwari umwungirije. Ibi byahise rero biha Madame Samia Suluhu Hassan wari usanzwe yungirije nyakwigendera Magufuli kuyobora iki gihugu kugeza manda Magufuli yari yaratorewe irangiye. Urugamba rwo kurwanya ruswa muri iki gihugu rwatangijwe n'ubutegetsi bwa Magufuli rwiswe bulldozer, rwaranzwe no guhutaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho hagaragaye ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rwo hejuru. Byibuze abantu barenga 150 batavuga rumwe n'ubutegetsi banenze ibyavuye mu matora, batowe muri yombi n'inzego za leta z'umutekano mu byumweru byakurikiye amatora yo muri iki gihugu nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. Mu bafunzwe muri ibi bihe harimo Bwana Freeman Mbowe ndetse na Tundu Lissu, umukandida watsinzwe amatora yagejeje nyakwigendera Magufuli ku butegetsi mu mwaka ushize, aho aba bayobozi babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bafungwa ndetse baza kurekurwa hanyuma. Bwana Freeman Mbowe yatawe muri yombi inshuro nyinshi cyane muri imyaka 10 ishize, aho hari ubwo yafunzwe amezi agera kuri 3 hagati y'impera za 2018 n'intangiriro za 2019, aho yarakurikiranyweho gukora imyigaragambyo itemewe. Uyu mugabo akaba yaratakaje umwanya we w'ubudepite mu matora y'umwaka ushize, aho yaramaze imyaka 20 kuri uyu mwanya. Bwana Tundu Lissu yakomerekejwe n'amasasu menshi ubwo abantu batazwi bagerageje kumwica mu mwaka wa 2017, akaba yaraje guhungira mu Bubiligi nyuma y'amatora, aho yavuze ko atizeye umutekano we. Kuva Madame Samia Suluhu yajya ku butegetsi yatangaje ko agiye guhindura byinshi, harimo no kwimakaza uburenganzira bwa muntu no guteza imbere demokarasi. Iri fungwa rya Bwana Mbowe ribaye nyuma y'igihe gito asabye ko haba impinduka mu itegeko nshinga hatitawe ku ngamba ubuyobozi bwa Mwanza bwafashe zijyanye no kurwanya COVID-19. Tubitse ko iki gihugu cyamaze igihe kinini kigaragaza ko nta COVID-19 bafite.